I pozdrav ljudi, dobrodošli u treću epizodu Minecraft Kreativa. U ovoj epizodi ćemo vam pokažem kako napraviti 100 začaranje. Pa prvo vam trebaju 2 dijamanta, 4 obsidijana i jedna knjiga. Knjigu napravite tako od 3 šećerne treske, poređate ovako 3 šećerne treske i dobijete papir. I uzmete kožu i dobijete knjigu. Knjigu stavite gore. Ovdje 2 dijamanta dobijete tako što rudarite ili tražite dijamante i druge rude. Obsidijan dobijate tako što ga iskopate sa dijamantskim krampom, sa drugim ne može. Za sada nam trebaju 2 dijamanta, 4 obsidijana i jedna knjiga. Sad ćemo vam pokažemo kako se pravi. Knjigu stavite tu. Ovako 4 obsidijana i 2 dijamanta ovdje. I dobijete 100 začaranje. Evo kako on izgleda. I evo, kada hoćete nešto začarate, samo stavite. I dobro, to je bilo to za ovaj tutorial. Hvala što ste gledali i naravno lajkujte, šerujte i subscribeujte. Ćao!